Kenone sar ai ngan hai bdo wari sana pa me sar sem ga khut thon order phang de adu kari no sar akhoi to do ja khut thon order phang de ni na akhoi ji chin ku kinar ko illegal migrant kamu na khoi mai te ma le hat ore sar akhoi ji kamai to ge ai Indian Sending Force ni sasi kamai to hai no akhoi do je news anchor ga yam thon wari sana pa me sir please Tinuan polisi satpi kono sar ko imaleba khami me hore matang segai re sar akhoi ka do hai no Moi ngasi thagalai se khoi state force power am ta pi de hai da ko am hai da adu ra ga di ai khoi nai khoi myang goi ba ware bam lo ra se ba ngasi adu ga semen pi se ba pathong maram khang ding de semen pi roi se ba ko ki nu pi ra ngam ga miram dai la ko mo khudok na ngam ga achok ya ma khoi kari tu mi lai doi no chap chap ye khoi ki ware lo ra ga abak tau ra se ba ko chu han he ka kamen pi ba se mai bunga pi ni nga chu pi gi roi maram di myam se hai je waro bi no ai khoi myang gi ade pa phi re ko ki nu pi sing do la de phi re lo ngo mai tai lu pi khoi kari gi ngam moi doi no ko chu ware lo ra se ba adu ga chap chap na governor adagi CM adagi kaino kuldip chap chap na thagai na se ba moi ahum na kari gi no ba power pi tri do governor nu pi su mara lai nga chi bang nu pi ne na khoi lai bi adu khoi myang ware lo ni se mai am je thoga nai ne na khoi gi ne pi ro ji khale khoi ne ko ba ne dara na ba ta sa ma ta ne ji ma ji na ji ta ji ta ba ja ru na apun ne ji sa ta mo le ta ba na ji ne khoi myang loi na ba ai khoi loi chal le khoi chal le je mani kong an mo bi la ra ka na ko ni ja ne se ke ta ya du ni ji ko ya adu ya khoi ji ni ngarang da special commando na tau na ai khoi lo le ra bo ningu re ba ngasi di lo le ram de ba ki dam ka boy sen tau di manipur da go back na khoi myang ta se Abang tu, ini lagi ni berkuat. Para pegawai mungkin Allah, kau boleh mungkin nanti, boleh mungkin nanti. Bukan sendiri sendiri, itu nanti nak pun berhubung berarti, kalau orang itu, lepas teman berhubung, kon tamu mana berhubung.